soka kuinjore. Koth mapek mamedo chwe pachoka kendo kelo oula omiyo atamalo 50 mag gwenge kaunti ma Lamu sani koro pio oula oseketho. Apa maduong' mariwo kaunti ma Lamu kod kaunti ma Tana River pio oula koro opong'o gino machuno jowuoth tiyo gi kagikalo loka machielo ahinya te gwenge mag Gamba. Pi mochido mar oula bende okelo muoch mar tuo mar nyaldiema ka ji 105 tuono koro osemako. Jotelo moriwo jachiw wach e lo sirikal kod jatend migawo mar thieth olimo goyengo kendo gichiwo kony mar yedhe kod nede mag suna. All 105 that you have clinical diagnosis. The floods have wreaked havoc in vital infrastructure, destroying roads, about 4 of them, 832 acres of farmlands, 23 homesteads, 3 bridges, 3 schools, and a chief's office in Lamu County. Faza Primary, Rehema Primary, and Safirisi Primary have had their infrastructure damaged by the floods and also house and livestock around the area. Ili janga la mafuriko ambalo limekuwa kila mahali na hapa Lamu kumekuwa affected and especially kwa sababu ya kipindupindu na kwa sababu zile takwimu tulikuwa tunapata zilikuwa zinaendelea kusonga juu. Kasema siwezi keti kwenye ofisi, lazima nije niangalie kuna nini na kama tunaweza fanya kazi pamoja na gavana ili tukaweze kuhakikisha ya kwamba huo ugonjwa tuweze kumaliza. Na huu msaada umetuletea waziri, it will go a long way kutusaidia kupambana. Maana hii hali tayari Lamu we are cut off. Our main road linking Malindi na Mombasa haipitiki.